Dola nai Hebron kem Dimapur dang khau nai mai NSCN IM tong Rising Day kamung tai kai kan the. Kamung khau tai NSCN IM tuang chairman tong met wang nau roi sa ka me kyu thu aniu hai aniu tuang legitimate right thailai na aniu tuang solution hai imphang khang karam ni na the mi kyu mai goi na khang biu mai solution hai la khange khani milam ka goi hai India government roi ni thai in than lau khang ka ge na ye tuna sa ka ne milam hai framework agreement khau tai ni nai kan tuang the tuna tong met te roi bu na sada ka ne imbu na NSCN IM phom ling thau lo mai ron ri ni sa lo ka ne tingkum rek dai na pungu hu thang NNC phom ti hai India mai ro surrender su khang sulana naga mai za da zon tu ni mai thiak a khani India tong constitution bang khau bam khang su kan tong nge tiki mi gan khau tai isak si si shu le ti hai chmoi ba ka nai hai china khau bam bam ko ne tuna sa ka ne China Meroni Naga Meta Indian Kadanna Naga political movement sin thau da khang ka tiu lo kon tonge tuna sakne Shillong Accord tai nu lo ma khang sakan sini mainun roi lat la thau lo dat mak na ba mai jang roi fuam ka than suna January tamru na khat kum 1980 khau National Socialist Council of Nagalim NSCN tuna ling thau lo dat tonge tuna history khau tai san daw lo ko ne Kamai roi ni naga mele India mai leader mai khin nun ka khau tok nai dat na ba mai lam khau framework agreement sign sudat kan mai luan azu tuang history tai ni mai goi hu khau rai daw lo ko ne None district police tuang SP nam sadai Peter pa mai khani OC None roi zai lo mai bang khau Temelong district khani None police station bang kho nai mai nam Norathel kai luang tuang ram khau popi lau su ka si ta lau kan the lo roi thing lau mai popi cultivation ta sumut khang ta kai mai drive khau tai popi lau acre 4.49 tai su ka si lau kan the tuna police tuang cham roi ti thai pa kan the mi tuang seng dat khau tai ka khoi nai minun ta nim ka mai sam thu ma ge tuna sa ka ne mi tuang drive tai no ne akhat ni Tamenglong forest department tuang tim nun ni ka zau ka ne tuna sa e Mida khau Chief Minister N Biren Singh Roy katong social media account khau none akhani Tamenglong District Police da thonku mai san daw lo kone CM tai Roy war on drugs tong tan hai imbu na tai kai na bam puni de tuna ni sa kane Union Government of India tong budget session dola nai ka hau kan mai khau President Draupadi Murmu Roy joint session of Parliament Lok Sabha le Rajya Sabha ta Railiang Misuna address su kan the President Roisa ka mi kyutho Jammu akhani Kashmir khau Article 370 lagan ka mai tang gai mi khau kalai pa bam the khani North East menun hai kaniu bai menun de tu mai lungning tai gan pat na bam the tu na sa ka ne Imbu na Indian astronaut high space khau mission tat puni the tu na sa daw lo ka ne tat ka mai ka gan khang swang government hai dai thau mai luan ka thum tang puni the tu na ni sa ka ne Sai luan tuang session khau One Nation One Election Initiative su khang PMAY bang khau kai ka sing crore ka thum ta lo khang mansai crore churuk khang health insurance ti khang chabon nun development khang crore la kanai package ka siam khang khani tribal meja nun ta tidai thau khang ni sa taw lo kani andi khau economy dailiang me khau India roi ka thum mai position khau guang khang ni karam lo na ba me tuna president te roi sa taw lo kani District Administration Tamenglong khani District Road Safety Committee Tamenglong roi leng launa January ru kum 2025 khau tatkai ka hau kan mai dola nai January tamru na khat khau income meeting mixuna Deputy Commissioner tong Conference Hall Mini Secretary Tamenglong khau ngal lau ka mai kamung tatkai lo kan the Road Safety to Life te mai ladun bang khau bu khat tatkai kan mai khau Mass Rally Hit and Run Motor Accident Scheme 2022 akhani Road Safety Rules lam khau awareness district level quiz competition akhani bye bye mai kazat azu ni takai lo kane National Road Safety Month tuang inkhap mai kamong khau tai ADC ADM Tamenglong tuang Chunglen Mang Kipgen roi kamong bampi suna guang kazau lo kane Chunglen Mang roi sa ka mai kyu thu gari thau mai gan khau phone chin su lo ma khang sa lo kane gari sin mai gwai roi distance maintain suna thau lo khang
in thai ihu zau mangna gari break nilo makhang parking hai kabam sa na sulau khang khani cheng katuk mai jang roi tat klu ma nun ko goi khang ka khat launa gari speed control suna thaulau khangni salau kane imbu na allow nun khani gan thau nun ta zau na gari hai sin su lau khangni sakane gari sin men nun roi servicing hai ka gan sa na sulau khangni salau kane imbu na kamong kautai drive safe your family is waiting for you to my lat hai slogan sunani ti thai lau kane state level quiz competition akhani Department of Transport Government of Manipur roi virtual mood khau leng lau ka mai road safety man lam khau tai kai kan mai khau tai Trinity Public School Tumenglong tuang inchamna Rauna Kumar Gupta le Nikhil Kumar kanai roi first prize lagwan ka meta ADM Tumenglong roi naila mai indau lo kane National Road Safety Man loi lau ka mai kamong khau tai District Administration tuang official nun akhani Rameswar Thaudam DTO in charge Tumenglong le katuang staff nun akhani bye bye mai kailuang tuang leaders nun ka goi roi kamung wang ka chau lo kane tatkan mai 28 January 2025 nong tai auditorium hall mini stadium complex khau tatkai ka mai employment link career guidance kamong khau tai chabwan phaithup dawroi wang ka chau lo kan the career guidance tai aviation hospitality akhani cruise line sector khau tan khang skill training akhani tan kadaw sa mai imphang nu melam khau dilaw kane mi tong mong khau tai India akhani ka peng thang tan nu mai line ka zat azu khawni dilaw kane district administration Tamenglong akhani Emporium skill training institute kanai roi leng launa takai ka mai career guidance khau tai Chunglen man kipgen ADM Tamenglong roi inthuk mai rol la lo kane khani mi tong mong tai inthui na takai kane mi da khau class 10 akhani class 12 pass sumai nun roi cruise hamithai hospitality khang interview hai Imphal akhani Senapati district khau February ru na ta chat le ru na saku khau takai puni tuna sa kane aviation khang roi class 12 pass sumai nun February 25 khau interview ka jaw lo nu puni tuna sa kane mi tong interview tai Taj Oberoi and Indigo roi conduct supni kumlana placement hai India pang thang khang imphang bam puni hospitality India khau tani thai salary hai chingru na pungu khoroi ka hau puni kumna kapang thang tan tat ni mai non khang salary chingrek dai na pungu khoroi ka hau bumnu we tuna sa kane mi tong lam khau thai imbu lawni minun roi district administration Tamenglong khau alam ngong lo nu we tuna sa kane United Naga Council roi Government of India khani Government of Manipur le kariuna district kathan sanai ka siam ka mai lam khau tripatai tok takai ba mai lam khau tai pian mak mai indau kan the tok takai ba mai khau hai Government of India le Government of Manipur roi naga metong interest khau tan sulo mage khani inthuk na lalo mage tuna pian mak mai indau kan tonge UNC tuang sam thailai na April khau takai da di mai tripatai talks khau hai Manipur government roi inthan thiak mai proposal phungwang mage thai talks kloi da na takai makbam nu we tuna sakane January chuina sekiu nong UNC roi talk khau ka jaw ka metai Chief Secretary roi jeng hoi gong me khau chakhuang sumai suna ka jaw la kan tonge tiki mi tong talks khau tai ka new tong ning mai tang ka mage tuna sakane Government of India le Manipur government roi naga menunta chiu na lalau makhangni UNC roi sakane UNC roi inchup mai lajan sulau khang demand subo mai hai naga mai history identity khani political right tuang inthuk me khau ka ja we kumna naga me tuang fundamentals element ti hai teboi boi tuang authority roi nimbim nu mage tuna UNC roi sakane April 2025 khau takai dan imai meeting hai impai na inthuk maye kalam kyuthu Manipur government roi UNC tong demand ti hai address supuni amage thai sumak puni tumai haye April 2025 khau roi progress naira mage thai thu UNC roi bye bye mai te boi tung the takai da khochu tumai jaw puni kumna mi tong lam khau chujang mai tai makbam nu we tuna UNC tong sam thai roi ti thai wang kane cham ngan lo the